2, 3. Inggih mapidawek titiang majeng ring para atiti miwah idedani sareng sinamian parikrama wimbekara mesatwa Bali pacang kawitin titiang sani dahat mustika yang titiang Camat Denpasar Barat sane mustika yang titiang manggalaning adat Kecamatan Denpasar Barat sane mustika yang titiang perbekel Desa Padang Sambian sane mustika yang titiang jero bendesa ring Desa Padang Sambian sane mustika yang titiang Kepala SD ring Desa Padang Sambian sane mustika yang titiang Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Kota Denpasar sane wang yang titiang kelian dinas miwah kelian adat ring sejebak Desa Padang Sambian sane wang yang titiang Babin Kamtipmas miwah Babinsa Desa Padang Sambian sane wang yang titiang Manggala Sega Truna Truni ring sajebak Desa Padang Sambian asa punika taler para siswa SD ring Desa Padang Sambian sane tresna sihir titiang Om Swastiastu. Pinirien lugra yang titiang ngaturang rasa angayu bagya majeng reng ide sang yang widiwasa duaning sangkaning asung kerta wara nugraha ide iraga sareng sami presiden rauh ring acara puniki nenten lali titiang ngaturang swasti prapta rajeng semeng saha matur suksema antuk keledangan idedane ngerauhit wimbekara mesatwa Bali tingkat SD ring sejebak Desa Padang Sambian sajroning bulan basa Bali warsa kalih tali selike sana maunteng wana kerti sabdaning taru mahatama niki mateges bulan basa Bali pina ke kasujatian basa aksara lan sastra Bali sane mapaikat wana kerti sabdani taru mahatama inggih idadane sareng sami sane wang yang titiang sadurung ngelantur lugra yang titiang nguningayang dudonan acara rahinane mangke sane ka pertama pemahbah kaping kalih nembangang tembang Indonesia Raya kaping 3 pengeras titi kaping 4 sebrama wacana saking camat Kecamatan Denpasar Barat sapisanan nungkah acara kaping 5 wimbekara mesatwa Bali lan kaping 4 pemuput idadane sareng sami sani baktinin titiang duaning pemahbas sampun katur iwau sani mangkin lanturang titiang antuk acara sani kaping kalih inggih punika nembangang tembang Indonesia Raya kelanturan antuk ngewacen pengeras titi titiang nunas ring idadane sareng sami mangdeng ngadeg riye aja bos majeng ring pengenter durusan inggih idedane sareng sami durusan melinggih mewali sane mangken lanturang titiang antuk acara sane kaping 3 inggih punika sambrama wacana saking camat Denpasar Barat
sapisanan mungkah acara puniki antuk nyuara yang gong. Majeng ring camat dan pasar barat inggih jurusan. Para atiti sinamian sane bakti ninti yang rarisang nyitara sayang pisuguh sane sampun wenten ring ajeng idedani sinamian. Sane mangkin wimbekara mesatwa Bali pacang kekawite. Inggih, sanika pertama jurusan titiang majeng ring pamilet nomor undi siki inggih jurusan. Inggih punika iwau penampilan pamilet sani kaping untak. Sane mangkin titiang nunas majeng ring angga penureksa mangda mabrik bagan dumun indik pikole wimbekara iwau. Sinambi ngantosang para angga penureksa mlik bagang indik para jayanti rahinani mangkin. Ngiring piar sayang dumun panglila cita sane sampun kesadayang oleh prawartaka. Inggih para pamilet wiwah idedani sareng sami satukan angga panureksa sampun musan mlik bagang tur sampun molihang sapasira sane pole jayanti ring wimbekara puniki. Sane mangkin durusan titiang majeng ring silih sinunggil angga penureksa mangda ngicenin pewara-wara tur muni ngayang jayanti ring wimbekara rahinani mangkin. Inggih majeng ring angga penureksa jurusan. Inggih asa punika iwau para jayanti ring wimbekara mesatwa Bali rahinani mangkin. Titiang nunas majeng ring pamilet sane pole jayanti ka pertama, kaping kalih miwah kaping 3 mangda ke arep. Taler titiang nunas majeng ring Bapak Camat Kecamatan Denpasar Barat mangda nyuk serang hadiah majeng ring jayanti ka pertama. Hadiah miwah piagam penghargaan majeng ring jayanti kaping kalih mangda kesukserahan oleh Prebekel Desa Padang Sambian. Saha hadiah miwah piagam penghargaan majeng ring jayanti kaping 3 mangda kesukserahan oleh Sile Sinunggil Angga Penureksa. Inggih rahajeng ring para jayanti dumugi pikoli puniki Presida Mawiguna Benjang Pungkur. Idedane sareng sami sani kusumayang titiang puput sampun sapulah pali titiang ngenterang parikrama puniki. Maka kirang langkung atur titiang lugrayang titiang lungsur gengrene pengampura. Pinake penguntat atur puputan titiang atuk para mesanti. Om Santi 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 Om.